Awal film tampil lagi situng orang bini seanya Melisa tepang nyetir mobil entarah de romana orang soki di mah romana jiah cek pernana. Saampona depak neng halaman Romajiah, Lisa langsung temenin ben situng orang bini seanya mahani. Ternyata Hani Ria andi Roma. Ben ikau ningin tojunah Lisa entar de Hani Ria keangkui alamar lako teti pembantu Romana Hani. Ben ternyata Hani Ria lakar tepang nyari pembantu keangkui ngurus satu jenah kelakuan sebedeh neng Roma. Akhirnya dina Hani pun langsung nyambil Lisa keangkui aleng-leng de Romana. Metau satu jenah ruangan mulai dari dapur, kamar sampai de ruang tamu kapi petau de Lisa. Sampai de kamar sebekal tetiah kamar Lisa. Tapi ternyata Lisa tak langsung terima dadi pembantu neng Roman Hani amarga Hani Ria ki arem bekeh de lakena. Deki mun le positif lakena setuju Lisa Ria bekal telpona. Akhirnya Lisa pun mulai dari Roman Hani. Ben ternyata Lisa tak andi Roma. Lisa tedung mobil parkir neng setting jalan. Sampai kedekung tiba-tiba Lisa jegein ben pak polisi. Akhir Lisa pun alasan bahwa Lisa Ria enter de reng tuanah kengki ambu amarga ngantok nyetir. Sampona abri penjelasan dia akhirnya polisi pun langsung nyingke. Saampona polisi nyingke Lisa oleh telepon dari Hani saya ngabarin bahwa Lisa terima dadi pembantu Roman Hani. Lisa pun langsung mangkat entar de Roman Hani. Amarga tokatuan tade orang Lisa pun langsung masuk de Roman Hani. Ben edina Romana tepang aklar karan. Tak abit Hani keluar dari kamar ben langsung entar de Lisa. Edina Hani pun cek senengah amarga setia bisa bedeberengah Romana. Singkat cerita waktu malam ketika Lisa tepang sebersean tiba-tiba lakin Hani senyamana Adam ajiah dateng dari lakona. Edina akhirnya Adam ben Lisa pun kenalan. Ben cukenan berde anang Hani seanya memilah. Edina kena Adam langsung ngajak Lisa Ria kangkui makan malam bersama. Tapi Lisa tak gelem. Akhirnya Lisa pun langsung ongke de kamar keangkui istirahat. Saampona depai kamar ternyata lah bengah kamar Lisa aja rosak tak bisa kunci. Tak abit Hani pun langsung nyusul Lisa ke atas kangkui ngateraki ke kanan amarga Lisa Ria tak gelem cek makan malam bersama. Lisa pun langsung ngebele bahwa lah bengah kamar rosak soro pebece. Edina Hani pun langsung abri HP de Lisa nyaman mun bede apa mun bede parlo engkok langsung nelpon de HP dia. Singkat cerita kedekung Lisa pun sejege kesiangan akhir Lisa pun panik ben tuli abledes dari kasorah tuli-tuli keluar dari kamar. Saampona depak neng lantai situng Edina Hani tepang muk ngamuk amarga bede dokumen seelang. Edina Hani pun nuduh Lisa mueng de dokumen jia. Sampai akhir Adam turun tangan ben langsung metenang binina. Padahal Edina Lisa tak tahu apa-apa ben tak aromasah muang de dokumen kemaksud ben Hani. Tapi untung bede Adam langsung metenang Hani. Saampona kebedaan letenang Lisa pun langsung bersean Roma. Ben ketika Lisa muang sampah de luar Roma Edina Lisa ketemun ben pak kebun seanya meroy. Roy pun atanya kaki bedina alaku apa. Lisa pun ajawab bahwa engkau riah pembantu anyar. Roy pun akan depole ngucap pole. Monengkok ketika tak kira gelem alako Edina. Lisa pun bingung arah Roy mi ngucap de iya. Waktu malam ketika Lisa alatinan de Mila, Edina Mila pun langsung manglo de Lisa amarga gelas kotor. Padahal aja Lisa ki burung ala, gelas dia bersih. Tapi derma pole mau tidak mau, akhir Lisa pun ngalak gelas lain ngalak anyar. Singkat cerita kedekung ketika Lisa tepang amasa Edina Hani pun entar de Lisa ben asepora amar keberi lemuk ngamuk de Lisa amar ke dokumen jo elang amar ke dokumen jo ace pentinga Lisa pun nyepora. Tapi ketika Lisa keluar amarga neng Arijia tepak de hari libur Lisa Edina Hani alanglang de Lisa tak oleh keluar. Padahal sesuai perjanjian seminggu sekalian Lisa Ria oleh libur. Tapi tiba-tiba Hani alanglang. Sampai akhirnya Adam turun dari kamar ben langsung ngucap lah letorot Lisa mari liburan kelu. Seminggu sekalian oleh jatah libur sekalian.
Tape ebek to Lisa ria berde luar tiba-tiba Lisa telepon ben Hani soro nguniin Mila dari kenangan lese. Akhirnya Lisa pun tuli-tuli nguniin Mila. Tape sampun ledepak ternyata edina riah Mila ampun edin de Hani keangkui nginebeh romanah kancana. Padahal ki puru Lisa telepon ben Hani soro nguniin. Akhir keangkui mas yakin edina Hani pun langsung telepon. Ben Hani telepon jeung ngucap iya tak rapah lenginep romanah kancana. Akhir kena Lisa pun bingung. Padahal ki puru telepon soro nguniin tapi arapa ternyata Mila riah mare edin de Hani keangkui nginebeh. Akhirnya Lisa pun langsung mulai de roman Hani ben ternyata neng arejiah bedeh reng tuan Adam senyaman rosa ben tak abid Adam pun dateng kiah dari lakona. Singkat cerita ebek to malam Lisa pun tak nyetetedung padahal lakol situng malam. Akhirnya Lisa pun toron de bebe ka angkui nyetel TV benang tenang niku TV. Tak abi ternyata Adam tiba-tiba dateng. Akhir kena edina Lisa ben Adam niku TV abereng. Edina angkui Lisa cek seksina. Akhirnya Lisa ben Adam pun terbawa suasana cek lenya menewe dua entretan. Tapi tiba-tiba Hani pun cek kekiah ben langsung nerke Adam ala kuapah wa dua tengah malam ben Lisa. Adam pun ajawab keng coma niku film. Ben ketika Adam lenyike Lisa pun nyingke kia tapi langsung elanglang ben Hani. Hani pun ngucap elah cek peteros gen setia kakek tak usah ala kue dina. Tapi dina Lisa pun mak ceman cek pecat engko cek perlonah de kelakuan ria. Akhirnya Hani pun aberi kesempatan kedua kalaben syarat cek ngangkui kelampi seksi pole. Kadekung Lisa pun alako sajen cakang ben tak ngangkui angkuyan seksi pole. Ben kebetulan neng arejia Hani tepang ketamuyan cakancana. Ben ketika Hani enter kebudi keangkui ngangkat telepon edina Lisa tak sengaja ngidingaki de kantenah cakancana Hani ria. Ternyata Hani jia toman stres ben erabet neng rumah sakit jiwa abis teh kurang lebih 6 bulan. Lisa pun tak kerjet. Ben ketika Hani lah beli cakancana langsung ngubah de topik pembicaraan. Singkat cerita ebek to malam ketika Lisa tepang istirahat tiba-tiba Hani masuk de kamar Lisa. Edina Hani pun ngucap bahwa deku engko ben Adam enter keluar kakek atau kuroma ben Mila. Kadeku ketika Adam ben Hani lemangkat edina kena Lisa pun langsung masuk de kamar Hani keangkui nyari bukti bener Hani riah toman stres. Akhirnya kamar Hani jia Lisa nemu banyak obat ben salah satu obat jia obat keangkui orang stres. Lisa pun terkerjet seampunah ngaoningin bahwa majikan riah stres. Tapi meskipun Lisa rekebeter tade pilihan lain pole mun tak laku dina alakuah edima pole. Ben ketika Lisa tepang nengeneng ben Mila tiba-tiba Hani dateng dalam kabedeen nangis. Akhir Adam pun ajelasaki bahwa Adam ben Hani ria tepang ajelanaki program kehamilan tapi sayang program dia gagal mangkana Hani dia kele mulai dalam kabedeen sengis nangis. Waktu malam tiba-tiba Lisa ngiding orang atuar dari kamar Hani. Sampun yentaren ternyata Hani tepang neku todi bedeg dere. Cukenan edina Hani cam nyeracam tak gena. Sampai akhirnya Adam pun dateng ben tuli ngala de todi teku ben Hani. Ben nyuruh Lisa keangkui nyingke tuli tedung bayi edina tade apa-apa. Kadekung tade angin tade apa tiba-tiba Hani abri kelampih de Lisa akatia Hani ria kalau paen de katetian lemah. Meskipun Lisa tak gelem tapi Hani tetap maksa eman daripada tak yangkui. Ben cukenan Hani nyuruh Lisa kangkui mesenaki tiket konser ben cukenan tiket hotel karena Hani ben Adam ria entarah de konser. Singkat cerita ebek to Lisa ria ngater Mila de lese edina bersitung orang seatanya de Lisa arapa kaki mi gelem deti pembantu Hani padahal Hani dia lambe stres bahkan toman matena Mila arapa kaki mi bengal deti pembantu Hani edina kena Lisa pun sajen kebeter saampunah ngidingaki ceritana orang jia.
Akhirnya ketika de Pak Roma, Edina pun Lisa berusaha keangkui tanya de Roy tentang masa lalu Hani, tapi Dina Roy pun tak abele apa-apa. Bahkan ketika Hani dateng Roy pun tuli nyingke. Edina kena Hani pun akhir kikir de Lisa amar ke arapa kakemi mesen tiket. Edina kena Lisa pun kebingungan amar ke gele senyoro mesen tiket ria ajia Hani tibi. Tapi arapa setia teng lemari mesen aki, mi ngamuk mi aki kiren. Sampai akhirnya Adam pun dateng ben metenang binina. Edina kena Adam pun ngebele de Lisa lah ceki kepekeren ajiah lebih biasa jang Adam. Kedekueng Hani ben Mila amobilen keangkui entarah de luar kota. Edina kena Adam pun nyuruh Lisa keangkui entar de konser jiah eman kare meleh. Tapi Dina kena Lisa pun tak gelem amar ke tade berenga. Akhirnya Adam pun ngajak Lisa keangkui entar a bereng. Edina Lisa pun setuju keangkui entar de konser jiah a bereng Adam. Akhirnya Lisa langsung asalen kalampi ben langsung mangkat bekto malem ben Adam mangkat entar de konser seeke maksud. Edina kena kabedeen sajen semak sajen terbawa suasana antara Adam ben Lisa. Sampai-sampai Adam jiah curi-curi pandang. Saamponah dari konser Adam pun ngajak Lisa keangkui entar de situng cafe. Ben langsung lanjut de hotel tretan. Ye tak burung pole langsung kadetian adegan cek panceen antarana pembantu ben majikana. Kedekung Adam ben Lisa pun tuli-tuli mulai tako keluin ben Hani. Sampun de Pak Roma ternyata Hani kita dateng akhirnya cek panceen sekapeng 2 kadetian pole. Tapi ternyata tiba-tiba Hani dateng kia tretan. Sampun dateng ternyata Edina Lisa tepang bede depor tepang amasa ontong. Ternyata tak temu ben Hani. Saampona Lisa Maria masa, Hani ben Adam pun langsung makan siang bersama. Hani nyuruh Lisa keangkui entar de minimarket keangkui meleh persediaan kakanan. Kala ben aku naaki mobil Hani. Lisa pun langsung mangkat de minimarket keangkui abelence. Tapi ketika keluar dari minimarket tiba-tiba Lisa ke ben polisi amar ke tuduh ngicok mobil majikana. Padahal kele pencemin tibi ben Hani. Lisa pun tangkap tapi ontong tiba-tiba Adam dateng ben ajelas saki kapi de polisi. Akhirnya Adam ben Lisa mulai. Saampona de Pak Roma Adam pun langsung akikir de Hani arapa Hani riah mi afitna Lisa. Tapi dina Hani beniking aseporah malah sajen afitna Lisa riah ngicok kelampina. Padahal ri bering kelampina jia beki tibi ben Hani. Sampai akhir Adam letak kuat de sefota bini ria. Akhirnya Adam pun nelak de Hani. Akhirnya Hani pun nyingke dari Roma jia. Saampona Adam ben Hani ria cerai, akhirnya dina Adam ben Lisa pun sajen romantis, sajen semak beni hubungan majikan ben pembantu pole, tapi akatia hubungan laki bini. Payah tak payah. Sampai akhirnya neng situng are ketika Lisa nyiapaki dek sarapen tiba-tiba Lisa tekercet amar ke bederoy neng beng labeng sampai kakanan ben pereng ajia besa kapi. Adam pun pegel kiah ben langsung mecat Roy soro ce ala kopole mulain are setia. Edina kena Lisa pun asepora amar ke mekeker dek situng pereng secek laranga seekelebur ben Adam. Tapi Adam pun ngucak lah tina tak papah ajiah keng coma pereng. Ben ketika Adam mulai alako Adam ngetelak pereng sebesa gelek laku jia beden plastik tapi tak ekor rain ben Lisa. Edina kena Adam mengucak de Lisa arapa minta ekor rain minta bersen. Lisa pun ngebele engko tako kening. Singkat cerita Adam pun langsung nyambil Lisa de kamar bun atas sebelumah kamar Lisa keangkui ngajak cek panceen. Sampai akhirnya kedekung Lisa pun cekeh ketibi Adam tade ejia. Ketika Lisa keluar ternyata kamar jiah le kunci ben Adam. Lisa pun tokatoan soro buka tapi Adam pun ngucak iya bingko buka tapi beni setia.
Apa kelanjutan film Riah arapah Lisa mi tiba-tiba ekorong neng dalam kamar, tunggu neng episode kedua. Film Riah cek lebur tak cukup neng dina amar kecek lancengah mangkana bingko peteti 2 video. Sampai jumpa, sampai ketemuan boleh neng episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.